My goodness, lang sa amin, ganyan yan. Ang 5 feet. Kaya sa pare, taga-relax. Ano yan lang, sa amin dito yan. Bora agora, hein? Não tá vendo a butterfly? Brigou? Di ka kinaglap jacket dong? Baka kailangan palit jacket. Grabe mo na Michael Phelps ko. Palag, English na pala? English na pala. Oh! Murag. One love gino, seconds na. Daw na champion na na niya eh. Nah. Lagay sa baso. Pwede ba sana? Mana na ikulorin? Mana na ikulorin? Mayroon konti.